penin tunia impact tv Kuki channel anavizo se ke malam ne hoizo in nilha pha ke hin bole e boljing sama banga Chipinthei Talkshow in e bolu tunia zong bol thei ki tinga e koi zi win pa pathin chu thangwa in hen tunia ike holim pi diu chu a hele pu george nei sela hi in ama he tu le tu a tribal colony a nei sel at proprietor a hi in eizing ma bangova impact tv a logo hi hanang banner he zong nal ta ini kita he ama ke phal nazala hi zin ama chunga zong impact tv thalengin ke pathu ke hempong po tu ne ke holim diu chu a hele tu ni thu tam ta ke holim na ding a uminna ama sapenin ke holim na achi ha theina ding in chon nang chang ke phong ha na self introduction chu mi pin jong an henom de ta sano minna he jin chu first pen self introduction hempo Kipa min hechita bang phat ho apia pathin ka thang vain ban le ke hi ne kapin na ho hele tuining area suknu area a salem ho he en ama he en tu hen gangpi mol aka chang vin tu le tu present address am phaya infala dinga hele ka dukan namune hele na se zo na setan tribal colony new check on hi in cha khat le ji kan nei ta in to he pathilung se jala arts hilanga he ne le cha holna ji a he ta phai sung a he kin so dinga ke chi chu ke ma self introduction hin tin ka pa mi ne hele kampi nei sel tu to he demang veng tuibong a omen kanu me ne hele ning nei kim nei sel he ke pa omen a hele po nang hi nei sel art hi na hin bol he koi pen po do ham a helo le nang man na tile na longela oma nan po do he ipi lampanga dinga ke pa omen e chi thu chune do le ka ke phalamen kapu kanu asoping yang kapu mangcha ne sil he deu he in single arts nei pa khona ama khun kumsom wal sen hi hin khu kana mangin sil le phatna hi han lang erole fine arts kiti hi mazo se conclude hi in na het thedinga chu mi to ki holding dan khosa ding dan arts hi aum lo thil ki sa hin na ele cha kona chu ama hin etu jet jon lang ka zo lo me the kanula ka pamana kana mana hin na ai chu all in chun kong ke selin en ama ang sungin to he chi masanga chun demang venga pune thang khawkip na ama hin kum li ho to bang hin sin sa in na ama ko na chun kapu kom kong lhongin to he kapu to ne thang ama ni zala he chanung lhong ka hi na mainly fine arts langa kong lu na he la kapu ama chung he ama ji ai chanung lhong ka he thi kan sin bana koi sandinga chuna po hichi arts na hinjil he komiza na hin su lodam aban la ipp na hin to art sunga he ti hichi sunga he pathung se jalen eima ki hambol na ti ta te eima ki hambol na ilo le ki tom la na eima self ipiti se dam hapan na ilo le gut chu na jala hin e hapan chana hin amdan chu kumnga ane het dam kum thuma ne het dam chu ema khona kinga tan na lunglu lo dan apoin ele he chu sunga ka hin to he hele masapiana sei theding in sculpture na sculpture a he in aban la painting a he in ban la designing na interior designing ho them kana bolji in aban la to he stone engraving in thana hi han lang jublia hi han lang dana ke pana hi ona na cho he kana bolen aban la pathung se jale ni cho state exhibition elo la international ho ho azong he participation no kana zawji na ke pa omen tu hichi dongzu ya cho hele abana ding in na to chom cha chomi pin jong avat nom de ta sa no min na hichi chona na to chom cha chomi pi sa deu ham tu in pu george nei selin art langa na ana to dung ho to ji ho cho chom cha velau heu ti
video clip chu evechai tawin tu in aban langa chi hoten tu le tu a nangman tribal colony a arts na hona hi in na na sei ma dong zu in hichilaya na hon namuna chu koi na to khom pi umam mi iza ham tivel chu detail sa ne khat mi pi he tia na hin sei the ama se penin to tribal colony ki to songa hin patino set na in chapang ho iti chun permanent dimong mong chu khadini chu omnan hiong le lilenga chu ko mu vek pathilong se nai to he naute he service hall to lekha sim to komin na mi nga ho to bang ka hi ve ke pa omin abana koi sanding chu a hile Kuki nam songa dinga ai ho enama dinga eppt sei da ham art langa na mi a hello lai zong tam ta dingin chi art hi anachi jinglo hin ai hon i het naw zong anal homin na art lama ding nagin ai ho nama dinga chu hi chi art hi apoi modan ai lo le ipi dinga kan ham ti ho hi neu khat hel china na hin pi thei de art iti hi pui pate ro le kapu kachunga zaun ta kapu mang cha ho jong omen na holin jong omen adang dang kam em ka ga min pa thilo tam ta omen na amwa ko na jong he nam song wa dinga hi ga het the dinga traditional elo le piam anamang sa na talo ipui pan custom elo le tradition in a sim pi ho hi cho ho ta lang na the dinga he art through hi na ele pungul khup lim hi Sihama sapenin kana simovin abale langa sompi langa pakai sulim no kana simoma bale putin tonglen no kana simovin na hi cho dong hi art patchom na khatne ka gelen na ji chipijam tele he ji art through he among sa thil ho hold ding ero le pham history thil ho chu ipiti hin podowa khonunga chapang ho na yun ho dinga khonunga dinga chu ita lang thewa lo le Ema thado Kuki tribe songa denga chu museum jong inei theu ham era gallery inei theu ham khuti han na hide khonunga chapang te ho chale naw te ho denga jong achom dam tin ka gele ke pa omin tua na hin sei ma bangin nang na to hi mon chom choma jong iniza sawa hi tai na mon chom choma jong apoi mon na dong ze ani za hi in nampi ading in kine pi ta jong na hi in abana zong nampi ading in zong nang man hin to ding in kenep na in evin aban ko isana hin chil hateleng tu adinga he art society ti taute na art society a hi koi na hi wa epi a member hi hanna epi epp hi zong le hoi chalai la ya hi zong le na hi chi art society a cho member mi izana heu ham koi na heu ham ti cho mi pi he dinga ne khat nan ta lang thei de art society all Kuki fine art society ka tivin na hi function he ta hin la registration ho ero le license ho imamo he bona dinga hin sumle pai ero le pham thale jong ngai chat hin alai ji in imajo si aki bol zo nai pun na asunga to he working member ho he le tule tu din mon hin mi segi mi ge to ban chu ka he vin na abale to he hong lung nai lo ero le pham gampa ma uma na doctorate chaya elo le pham graduate ga chaya master ga chaya tam ta umur na art through e cho ong lun pha jong le adang chu process chung chenan ten he la tu le tu din mona no emiwa master sim lai Kuki society adinga he mi thumam khat ni lai ven na ke pam le jeng chong he mabana dinga he society sunga he hong machalin tin inam sung society machala hele nam sung machalin tin ka gyan ke pa omen thu ki za dan dong zuya hele abana dinga arts lama hong ke pi zong mi tam ta nei ding hin live in na ke pa om the zengin abana question chu chil how heuten tu le tu thu ki za dong zuya na po art society hi akisi me ti thu zong akiza in na he art society akisim hi ai Kuki nam pia dinga ipi phat chom pi umam na aphat chom na thei ti ho cho neu khat mi pi he dinga nang hin sei thei da ham
ki paumin halo ta hyong le arc fast kiti all Kuki Fine Art Society chone kisimin na 2017 achun ne kisim pantan hizong le registration kiti ho erole license of all na theding wang chu thala jong kini nai pun hyong le all ola progressing wang chu kichi chi na hechi a phat chum ding te iti dinga hele Kuki nampi songa dinga he phat chum theding tam ta omen ipi ham tila ga het theding a chu SOP ti ho ibe ti ho in a sawa hele amo ho in chung ho ain chalu ho hong ki ka na hele chi SOP ti ho ibe ti ho in he ti ki he in na ibe ti ho ti le he thiam jing win tin na ele nang le ke ku thado Kuki try ma dinga chu ipi ham identity chu na ta lang thei di lo wai chu e chi chu art society in ipi ham ti tu in research ke bon la in na aban le igam sung wa he ipiti se da ham journalist hong pha jong le hoila he ipi nam sung wa gal hang mi chu hoila he uma elo le ipi itubang ane hi ham ti pa chu athu sim se se za u chuna ele journalist so se hello jan hi chapang elo le janyang ping ho elo le anang le ke ki san no ki hello ta chu ngul khup ki ti chu elo le tin tong ki ti ho elo la Kuki na them khat ane ki ta khun chu khu hi chi ja khu them chakhat mai na hu ang do me a hin hi chu journalist so ele foreign gam chan mi ele gam pa ma mi ho kisanin ipiti ei recognize sedio ham na itia hele cho chu hi cho kisan ninga jo he project del na theding hi hin ke boldi hin a hin hi chi chu art society se in pan akila hele bang chu ima bang kilo theng zo pon ti ka gyalo vin na a hin MLA hi in minister hi in ele pe ham to na mun zo se wa he imzo si to tham zo se culture hi na he chi he art society ipiti to so nova elole art society in inam so wa hi machal na ding elole history sim ning ke go hi na history hi athua isei chai wa hi le to anang le ken isei chai wa hi chi hi agi chai mo mo hi tan aji chu mi na vet na imuwa elole ita sa ta iga che iga mo pau chu he chu reality khat ma hi na ele he chu history a hong ke sei ki na hi le bailam jet men ele to anangin na za na nangin na puna pa thusim na za pa chu na bol do a hile na tu na cha te na het ki the a hin na sei so na hile chun them khat abela deham awa deham chi kho de hin na he cha chu awa jong loading awal jong loading he chi dinga chu ak fast in all Kuki Fine Arts Association in ipam aki go chu ki ngai to chu tia hile he chi art gallery art communication langa he piti se dam art gallery hi in aban le ei mi thing hang pa in mong a he gallery khat sim ni ki gong in na he chong he budget he in budget ho he imado si financial langa ki boina lai in ima ki bol do the nai pon na a hi in pathin ho se na he le pathin ho te hi vin pathin ko ma tau jing da ima hu jang nan te elo le inam sungo mi het hong the nan te ti akfasa kona kinep na he ki pa omen na ho art society ho na hin phodo na jong he nam pia dingan ngan tabang type na ai ho dingan ngan ai ho benefit dingan ngan a hi in ki pa ta le kinep pi ta khat na hi in aban le na sei ma bangin na hon jong plan tam ta future adinga next generation han a hong thong di ho zo sia dia jong kinep na ngan na hi ji vin pan pi na jong ngai chat na jong hi na hi chu tu nin mi pi zo sin jong iza su kevin ipan pi thei chet wa e bon chang ke wa pan khom hi golzol na hi e ti zo ke he ji in chun tu nia art society a hin phodo ma bangun amalama athil to diu e ho nam pi adinga na hi ji in chun e bon chawin khat le khat nang ke ti lovin e bon chawin i pan khom deu win jong ke hin ti me abana question hin chil halen tu ai ho art society a he piti seidam ei thing hang mi za dang ho ke he poina ei thing hang mi sunga he art chi alunglut be se e po ve ti dina thupia la lo ham a hi lo le lunglut lo ji ham ti nang ma gel danin na ai ho thing hang mi context a he nang ma gel danin epi ti tele alunglut na lo na lam ham ai lo le epi lam ham ti hi ala sam na he na hen sai ki pa men hechi ke ma gyal dan wang cho he chat wang ka ti the pun na he yong le atam zo 100% wang ka ti pun 80% 90% wang he ding ka gyalin na ipam ti le hechi art he a process as how na patient jo angai in na he le patient pa chu
thu hat gal zo kiti khat amin na ele he chi thu hat pa he ipham tile art na he ipidinga aphan he a course so ham ti he a lo thil ki sa hin na bali mi bol lo artist hi vanulation an mi hi zaram wangin ano to mai khat cha ki bang pon na ele he chi hong ki ba lo na thedinga chu ama chu struggling to ichan kumizat khangizat an pi han na he chi pa chu om kinin ele he chi khang hin pi na dinga chu nang le ke hin ana ke zo zo ji pon na to ang he art society sung ti taite art society sung a jong he thu hat na ding elola ipiham khan hi art lang thu hi ta ja chu thu hat na hi akine lo wa hi le gal ke zo lo di hin to ang he inam sung wa jong he 1 3 elola apet pe na sumuding elola apet pe na agamu yeng ding na hi chi pa hi atam zo yut ho lang kaya pa na he ka sei khil wa hi na he chi atam zon e ma mi malung gela ki nei ja he na e chu amo akoyon chu ka thiam po akeyong I chomno mi I chomno ki he na ji chu pijam tila ne le cha hol mi ki in jing ka ni ha a cha tama ki thaya na foundation elole e mazo si chu tha sam na lai ja chu na chi hi hu ma hin a hin pathinu se na he inu le pa ho jong hi ti nong khang to ta in ne le cha elole e piham sil le chen in le lo ho ong ki so jap ta na inam sung wa jong hi chi sanga hin khan to na lang elole history creation lang hin alung hi mi them ahulo tai ti wang mu the na ma ke pa o min na abana ding chon tu arts lama hi hele tu ni nang arts lam na hi ja arts lam ngan ka hin do den hin na so achi e ho ingai sanglo zong a hina na tun zong chu ta ven na nan sei ma bangin he chi in chun pt sei dham hi chi art ho vela hi e ho nam pia dinga khang to na thei za vet sui thei za na poi mo thei ti dham na khang to na lam na ma dia khang to na nang ma gel da na nang ma experience da na chuna na ma dia khang to na epp thei dham inam ading tile nam ki tile nang le ki chon nam hi yin na nang le ki su to elole e piham mi pi ho ki su to le nam ki siam hi na he cha chu a main focus ding in wang ka gyala hele masangin wang tapu an khapon heole to hi ahungum thai piham tile art college ka yowa hele art college hin ka yowa aban le he cha chu degree hin zo ta na degree hin zo wa master hin zo ke ta master hin zo chan wa chu government college he arts kala hetan na hi cho hadinga mo hadinga chan chu ma yang hi in aban le god give talented mo ho jong hi chi mi tam ta ma hin na ele hi cho chu apodo zo povin na hin hi chi art college government na hi in admission chu them khatam me yona free of course hin na dong si hi cho instrument ding hin lang ipiding ho cho le ema self maintenance hi tan na hi in hi chu izo a hi le apa chom ding chu piham tile khonung le service hall na thaid lampi tam ta jong ta ji chu masanga na lo hi in na to hi emiwa zong teacher hong ki hall ta in emiwa teacher hong ki hall naung hi doctorate na chai inam song wa zong khalani tan na aban le ti mail he ho loi le pai ho khalani jong omen la emiwa e khat master teacher aga pang ta na hi cho din munong chu hon ho tu the ta ti ga se non ke pa o min to e hon jong masanga in hello arts lama jong long lut na ananeya anabolo jong mi tam ta ding hin tu nia chu pu jor chena hin sei ma banga chu e ho malam ma jong ikitodal na theu a helo le ikana na deu tam ta chu arts lama jong tu ni heta ven na ke pa he jingin pu tu nia mi pi ten a hello lai hon jong tu na he ma bangin arts lama long lut ho ana kha hi jong le tu nia pa cha na long lut naw chu amalama dinga khanto na hi eti jong chu ka hin het sa no mem ke pa omen abana question chi te dil po hichi art cha hi e ho Kuki tradition identity khatna ti chu inei thei diu ham nang ma gel dana na hung thei da ham na arts to ke saya he ti hi ka hin do no katino me aji chi pi am tele art he colorful hi na hichi colorful he creative mind jong ngai na it's a creative mind apa na hi piham ball mo pui nothing is impossible e jo pathin hoing hote dinga chu no si chu a hi thei su ke na ele adi dia hi art through a hi tradition hi in na culture hi in imano si po do na thei ding lampi chu piham tila
nang le ke in amu phalo ele kol le vai in anamu phalo na ku thado Kuki tradition ele le ipam e custom pau cho ain po do na theding ju pem tile to he art gallery he focus ka happy no min na zo la jo ka saitan na art gallery ipo do art gallery he akibol do zo po hala society in jong plan ki na hala amun ho wa he ke sai chen the nai pun na he art gallery he hong kini ya hele art society ho si khave form meeting ki to inten na he cho he asunga he thado Kuki elo le ipu ipa khanga elo le ipam te si ho ki ho pin ten na kho ki chin ten inam sung wa hi ipi chin sa theu mam na amna mang sa hyong le akam chang be a hin se do the wa hi la na hi cho la ki la comment tin khuti le art through a hin inam sung wa hi I tradition hin lang I custom hin lang amang sa o si hi pu do the in te tin ka gale na ke pa o men na abana question cho hin chil hate dile tu ana ho art society ne ke form wa hi in na to gonjong tampi tu ana saima banga art gallery bol di jong na got na layo hi in na he cho to gon tam ta na nei diu ta sana o men na gen cha jang o me he cho mi pi te he thedinga to gon ipp na nei na laivam ahong bol dinga na ti cho nan ta lang thei de ham tu to he bon chun ki sei di hong la ki sei tai the pon ten na hong la thang pi khana ga the dinga cho zo am chu ka sei tan art gallery he planning ki bolin na art gallery he planning ki bolin first meeting cho mi cho ke tam zo po ji cho art langa hen mi in chen boy te ki ji in na meet first meeting a chun pu mangcha na langola phai pi jang house pa na ama ina khun ane ki bolin art gallery abanle art gallery bolding dan amun le amolding ho he ane ki ho in he le confirmation to ki bol thina pa ji chu amun amol he thumna nge na ki nei lo ji na aban ke ta le thado Kuki tribe songa denga he tha Kuki itia hele Kuki a he imalo si akaya ko me tamin na he cho si hin identity diu he pi ham he chipa he research ke bol in na aban le chapang ho pi ham ahong e khat ahong ki sim nom art langa ahong ki sim nom ho elo la thanom ho denga he na lampi aki hon na he pi ham tila art college kai nom ho chu ake ko me ta lo zon le Single Arts proprietor Pumang Chanai sil na amazon contact hin tin chong he khat press out bolding dan aki gong in na aban le Lijon Arts pu Holin na by te among contact hin tin aban le game village ulin lilin lupeng na lupo among ko contact hin tin aban le dang zo ki na hyong le tu to mainly a cho to ka kamin pa si chu hin tin na e cho si chu contact nga HG spread out ki bol masanga he yam khatya athanoma elo akainoma azilnoma zilthain azilnading mun hello ho o ma hele e cho spread out ki bol masangin to in advertise sem khat ka bol no min na HG chapang hian lang alin hian lang han hian lang koi hele yam khatya art langa lunglu elo le ifam ngai dan share nom na idea share nom phatchom na dinga elo le thado Kuki tribe songa dinga HG identity we hi eta ki ho hello tam tam hin na cho si chu e he cha no ma na am ho si chu contact he thi ka se no ki pa o men to arts lama na hin se ma bang arts lama cho jil na thei jong chu mon tam ta hong a hi in na mi azil nom hoding in chun tu na pu george nei sel hi contact theding in amazon ki phal ta in a hin se in ki pa he jing in na ho ma nang ma pon thona le nang ma gun chu na zalin jong na mi pi te tam ta khat arts lama e ma nam mi ho hong khang tau di ta san omin ipp chu an hita jong le tu hin iki hol him na jong hong so thim ta in chom khat chu break nei hit na tu hin pu george nei sel to ke hol him na chu ahong chil ha dong zui in chom khat pi break chu an nei tau hite
cho akichai tan abana ke haulimna cho zomkit o heute pu George tua nangin tribal colony store na honna ana APT say da ham na store hon kal komiza tam na to kal ti so na kum izalang pi na su lu tam ti so me pi ho het thading in hin say ye pamin ke kadukan hon masa pa nen tem kan se lang na kana to kal he high school life pa nen hetin kana to kal chu thu chu men koi phan lang na tem khat previous life ka se nungin na high school life pa na hin pathenu se na hin art langa hin analung lu kana analung lu sa ka na hin na ala he ka hin jom to in school high school ang he mi dang he le khalang mi kan ha te thewi ase pun na na drawing he in painting he jelang mi kan ha te nin aban le he chi chin all ole kaung ki sei din song mon ho ki san ho kan la kana sui sui yang hin na ala he chi all ole ki sei lin lin pathinu sen na en class 10 cho hong ki chai na 10 kan chai zo hin off ka chun chom khat ki jil na ding tin chi art da hin ute o khat ne thang ki tipa de mang vek na ama hin tuibong ko na hongin ama ko ma hin kum thum kum li ho he kana tongin na ala he chi chun kong ki jil to to na he la phaya ka pu hin mangcha pu mangcha nei silin na ama hin ama ko ma hin them khat ki jil be hen tin ka hongin na ama ko na he ka hongin e cha ama ko ma hin kum som le kum khat ho kum ni ho to ba he ka hin tong do in na amal le e chi sunga hin pathenu sen na hin khantona machal na tam ta ki nei na aman jong midang ba gyal point atupa ama pumang jami trit na azat chum na khat them kan sei rang na atu hen lang aso pe na cha he le eti sei dam khantona elo machal na he chiding lang cho hi po wa hela chon koi hi ka cha ham koi ka tuam tia ve pon na in sung mi hian lang khopa mi yong le ama angai lu dan erol asin dan apho dan ahil dan aba ki bang teren asin na e chi cho ma cho he ki pa na len ta ka ne na ama le e chi cho ma ko ma kum som le kum ni ho ka hin sim zo ka hin jil zo hen ka hin to he pathinu se na jila cha ki ne pha nin ama ko ma kim thelo pha nin dukan tribal colony new check ko na ka bolen na e chi hi kum nga ho to bang he tai ke pao min hin bol na jong chu kum nga bep chi la hin la in na hin la kum nga ahung chi la dong zui in chu pt se dam na bol na mo na kum nga sunga na to ho chu a hile na family na family na sponsor zo ham na va zo ham kening se na he lo le na business so pt gm na customer na ho ham mi pin jong an ha chu nam nang ma na ngai da na cho hi chi na bol hi na phat chom piam a hi lo le na phat chom pi lo ham na he chi customer lang e sia hele ei ma hindan na poing in na re chi pgm tila customer dealing he kapu chun in ha hil thoin na ela pathenu sena in atame wang ka te poe ji chu business bol ka in atame ki ti chu ki sei the pon na to kham chu pathenu sena ki nei thoin aban le e ji pathenu sena ka phacho me ti de hi yeng ka ji ka cha hitin maintenance them kan bol zo in na mi banga chun service IAS officer ro officer lin ta ta ki ro wang chun phaya he chi chana hindo the na thale jong ap ong he pathin le ama hi na pathinin chi na them nai pin e chi ya panai them kan them hong ki hindo he na aban le ga he te ding a chun tu le tu ong he zan hi hazan hapta khat vinin cha khat chun na CNC router ki ti khan hi kana line he chi hin CNC router he pathinu se na he e mi songa ding a he ama sa pen kan hin na line na CNC router hin ain bol he le pian tela thing azong ko pa cha siam hian lang ipian nang designing aki bol the na ban le sung azong engrave on ki bol the in ipp hila 3D relief sculpture ho ki sa na ki bol the ga sa ino me
ke pa o men na tua me pi ten zong a head di khat jo hele tua masang la ya in nei lo ho zong tua aman a hin nei ta in zit tho hen nang so nga hen nang thinga hen nang ipp hi zong le aman zong a bol thein chi chu ingai cha dong zui wa ama ko mai thil zo si mu the he ti zong chu i hevin ke pa om le zing na pu george hi abana question a cho hinong tu a hi chi nang in na machar pi ma bang na khang dong te ho zong ahung thanom ding zong tam ta hong ding hin na nga ko na tu interview a ko na zong mi ahung lu be zong hong ding in gin cha la min na am ho chu epidi sedam arts langa idea ma cha ana nei hi zong le lung lut na khat ana nei kha anei kha zong hung the a hita en hi chu am ho chon lung lut na bang hin nei kha han nang hile asim na thei mun ai hala azil na thei mun chu ama chima sanga ke haulim hona na seima bangin chu aban bana details in na neu khat asim nom hoding in neu khat details ana hin pi la thei da ham khang tha hodinga he thanop na oma hela na hi chi thanop na thading elola thanoma azil na thading lampi hi tam men commercial line na hong ki do tu hi in nga sedinga chu art college ong ho to principal kana azwa ka sei kapu mangcha to pu holin ho na amho to classmate khat ti dam ero lam ho to friendship circle an nei sa hin na e art college sa jong he pe ham thale jong ero le pe ham bol thei sei thei sa thei amai ho na angai chat dung zui chu na ki sei thei tin aban le dukana ero le pe ham engraving lang ero le pe ham e ma custom dung zui a ero e chi song khet ki to e ma ka som kala yin na e chu ipui pa in song do he in ball pi in dal ha pi hin na he cha chu he chi lang jil no ma ha dukan thru a jil no ma ha dukan he ni le thum akine yin na phai song ngela zo he ma lam kala jong omin he cho si contact na thading chu to phai song a dukan he single art cha he in pumang cha ni self proprietor na bal ne sel art cha he in ke ke ta na aban le pu holin ne selin holin by te in peta Lizon Arts abolen na like ABC mai khon jo thuma pa na he contact he la thei so ke he ti ka sei non ke pa omin tua khang tha te a hin jel nom di ho zong mi tam ta ho cho tunia a hin sei la ma banga khat che na ameno na ho man hi cha cho contact na thei na kila thei wa hi cha jong chone ki to dal thei o he in ke pa omin na pu tunia abana question hong chil hat di le tunia na arts lama ke saya na in viewers hoda tua hichi mi a hin vedi he tamatam na lai hi in impact channel anala zosin ana vet de hi in am ho viewers ho chunga chu vai la na nom sei nom ipi na neyam ar lang pa nga he saying hilen atamin na aji chu tuni phan jong ki no thimin na a hi in them khat wan sei lang ar lang hi eima lungial ano minna je chi pian tele e chi lungial ki chol ngaman no he na aban le simlai chapang adinga jong he part time job mang ni the he e chi pian tele knowledge ki start na ong katin nom thin aji chi pian tele lo thil ki sa hi na ele he chi thil khat nan chu painting khat e bol na chu layer thong ki bol pa chu layer khana zo thei ding lam pi chu piti ki bol ti ki hol ki study ki bol hin na ele hechi study bol na ding a ele hechi gal hin zone thei dinga chu lampi creative mind no angai na aban le hecha le khasim thiam jil ho ding ha epidinga hechi killing na omam kati pa chu kain sei pa chu hin na epidinga hamtile echia chu nang man lunggel pa chu chol ngaman lo hela hechi painting langa chu na hin pu ta hilen na brain exercise na lung thim ke chol man lo pa chun lunggel jenan het di cho na ele hechi lunggel jene hin het pa chu na lekha sim na lang hiong le amnan chu lekha ka simai hi ja ko mai le kai mo no so in na ele hita ka sim le ka heva in na hechi phana hi ka sim le ka heva in ti adjustment pa chu hechi art na hin automatic ka sei no na aban le na tong hian lang lo na tong mi ding mi jong la na ipi hi yong la ma o si chu abailam elo le alampi na abailam ding pa chu akhe thi na wala ahoya phading lang pa chu hechi art through na ke the ji chu colorful hin art ki bol ki ti chu nohonga na mi na ahoya elo la apa na deilo pa chu art akhe the pun na mi mit na ahoya apha hin bol do the ding ki chu art hong ki ti pan be mai na cha chu mi mit na ahoya phading hin bol do the ding lunggel hin share na pa chun
masanga le kha sim na hen na to na hen lang ima zo se lampi tam ta na ko mu pi the de thi mi pi ho ko ma jang ka ga se no ki pao men na tuin a chai na lang to a chai a so thim ta in a chai na lang mano hitin he so tu nia arts lama a hi le arts lam to ke connect dewa tu impact tv channel jong he Kuki program in ta venda ki paum the jing nangin chi pu khailon in impact tv a Kuki channel a hin sim do he nang man na gel da na epi tin gelam chi cho mi pi heading an hin sei thei ham ka ki pa en na khailun ho sai he chana en bol do he inam pi songa dinga he media elo le pyam chito bang stage din mun na thei ding na tu nya jong he pathin le ama chunga ki pa thu ka se ji chi pjam til ama ho ja ama ja lai hai khat pyam stage sai hung ding do thei ka hin na ama chunga ki pa thu ka se in aban le mabana jong he achi sa phana no chu kangai sang ma jing na ji chi pjam til he chi thado Kuki elo le Kuki tribe songa dinga he chi Kuki tribe songa dinga he chi hen bol do he na nang le ke na ise do the ho elo le ipiham mi zo si ko ma ga ke sei ling zo te he on le chi impact tv viewers ho zo si aban a viewers ho zo si on hello a viewers ho ki sanin zong khaleni ko ma avelo ho kom ki sanang ase do the ding din muna na he chi chana chu scope akinei ta in na stage zong akinei ta in na aban le aphat chomna ti le new zong amdan chu akiza theitan na abane koi hi koi ham na pu pautin man chu koi ham elo le amdan chu official lin ta ho zong akimo theita in na aban le simlai chapang ho ding a zong ipiham khanto na elo le ipiham top ma hu ho koi ham e chu imuzo si chu lai hen advertise ong akibol theita in na ban le ka sei num khat chu ipiham tile mi pi ho na impact tv la zo si kati poya alalo kichanin zong ki thopi pha ka sa ji chi pjam tile na ken zong pathenu si na in kani ka ha ne katina he po he na ka bol thei sun sun heta ekhat back design a hi na aban le logo impact tv Kuki channel logo hi na choi sponsor kana bolin na he chi ke ma ha ji le pga pon nampi ka ngai lut na le na nampi songa Kuki songa thil hung ki bol do zo sia chu pan kala no min na elo le ipiham ka bol no met ya chu impact tv Kuki channel logo hi in aban chi back screen ho en to do he chi ke ma ha ja bolding hilang ke sumle pai ne ja bolding hele choi ke ka chan zo ro de ji chi pjam tin ei chunga a haw na aliang alal mi dim se no hin a hiang la he chela chu he cho si siang chun en I bol na pa ne ja hen lang na ipilangai pan theu ham na impact tv Kuki channel he machala inam so wa dinga he na ichana phachum thil phachum en bol lo theding ham ti to sot level ka de ki pao men na po tunia na sema bangin henge Kuki channel impact tv hi bol na zong tha le zong tam ta som le pai zong tam ta ngai cha zong a hi in na pu khai lon chung a zong nangin ki pa thona hin sema bangin ama zong pa cha dom ta hi in ki thopi na zong cho tam ta ngai cha hin lai nang man hin sema ki phal ta nangin hi chi banner hoi ta na hin ta logo hoi ta na hin pi ma bangin malama zong nang tabanga ki phal di mi cho tam ta hong dingin gin cha da men na ke paum the in tuin a chai na ding in atslama he han na to na lam ipp lam hela mi pi ya dinga thomop na nei nom ipi umam chi cho a chai na ding in na hin sei theida ki pamin azoa ka sema bangin he chi thomop tile vai tha nom na chu piam tile hong ding art gallery hi in aban le ppm art society and planning ki bola hi in na e jo si alol hin na thading in ppm pan na thei thia pangotin na I bol na thei thia bolut thil bolutin ban le khat ak fasin ke het lo na ppm ka bol dung alom ka bo kha lo ma cho chu ki ne het sa bin la na viewers on na aban le e chi zo le kain seinum ki chu ppm tila he chi song di hen lang ipilang di hen lang painting di hen lang ipi hi ong la national arts hinjun vin lang na icha ko na chun 100% mang ka sai the poi na yong la me thai cha ga taw na jong ka ne ji vin na in a family prayer ka gel do ji vin pathian ha cha ho hi in aban la me thai cha ga ho hi in na mo ki thu pi na thading na
thale jung jong nei pin tin ke tawin na hi chi dung ju chun pathin in jong lampin gong in tin hi cho si hi chu zone theding lampin chimin din ken jong tunia pat helloin ka dukan hona pan he tin pan kanala in na mi thai ho elo lei piam pathin ha cho ho piam thema ki thopina elo lei piam abol num azolo ham elo le abol num wa 50% discount ham 30% discount ham na ke po cho chu kana bol ji i cho chu yam khata khonua ngai cha na hongum kha hiong le nam pi sunga dia design hian lang ipi hian lang hiong la na angai chu zo si hong vin ke thopina ving he ti ka sei no mai ki pao men na pu George nang he lung len ta na he na mi chi na thip na talent tam ta nei jong le discount bol nom lo jong mi pi ki thopi nom lo jong omen na pa cha na omin nang tau na vel jong na ngai sangin mai thai chaga jong na hitian nan sei ma bangin pa cha om ta khat na he in he cho mi pin jong tu nia ama na hin sei ma banga tu nia pu George chen malama ngai cha tam ta om hanang ipipilam hi jong le aman tu nia hin sei ma bangin chu amun le aphat dong zia ke thopi na cho hung di ati ji in ke pa he en he ji chon koi in malama a cha thil zo singai cha de ba hele pu George National ama tribal colonia aman art a hoda head store aba kom zone che ding ni ki temo vin na ke pa tunia iki holim na cho he chan cho he tan tin bana gas koi hung da ham ti cho he the hinai po in he ji chon a hung ka sin ni bon chang Kevin nga jingu hite tuni anavezo sin a bon chang Kevin mang pha